Ki pajba ka ilaka Sutengah, ki Badan Mentalang bat ka Environmental Coordination Committee, hakas ngibaar kila penolong kejinga ki bajajai, da ka ba yayai pajba kawas dang nadu shikilo, adu umot jo ukian nang ba hajan ka office u Deputy Commissioner Hakli Riat, hakaba kila perta bat penram ya ka sarkar MDA, kabal ailat iki karkhana kok, bakin tre beain hapo ka ilaka. Kila ra'ru iki plakat ki Badan kijing tho bakidan kam ya kal kabakhui ban rimen sim, ban penne ya kami mariang. Kalau elaka Sutengah ngikwa MDA government state pollution board MDA government. Lebih tahu kan itu teman gua sausi. Iki ipai ba mi nya mi persa gani. Kami kita tahu jumpa kala yang ke sarkar yo. Lebih tahu dakali yang nga persa pada jupor kerpati gani ke sarkar. Wato ubang na ko igin ko agani ga tahu yang i. Agani ga tahu ga bahaw yang i ko balay. Iyo. Kemarian ko miat ko bahag la air ko koy. Ini kari kemenung itu kerpang doblai. Wahai perliur im kecedi ortelang le climate ko miat. Regaman gani igin pensi ga. Gani ke sarkar to pensi ga jaklia ga hadu gani ni daw gani giko ko ege to ko mitram. Kajing paklau kan gibi tak turi ko kian upane. Habla di check ko, habla di survey ga, depan di vice store, habla li ga habnya ko. Karbahagan ni Rekuk tak wakta, waktu dem, orang mesin kita tak jauh, bukan kita tahu kita waktu kelar. Kita tahu, mana sahut tak, bukan kita por, bukan jika kian pik payah tak, bukan nemta, bukan nongrim, nemta, bukan isam sakta bukan ikut atau icai ikhya gambar kelam gitu, kita ro, impulsnya apa nak? Di MKM kita cai ikhya, MKM kelar waktu kesubah. Bawa pagi, ni kami icai ikhya ini payah jauh, kita tahu. Hindi por nga emblang mapi tadawi kelamin na ibang sarkar wa ni daw to ulat hulutiga wa pendam na ko gani kanang ba yuman gani kacunong katao ke district ko ke state ko ko koy ko su wa miat ko bahag ko air ko mabuklay iki gani garig yung to wa garpang henu jor gi terangiri kawai pada ngayang persya kalau hoot habawan ki factory lani kinu kijing mentoy kadai nakabenta kijing mentoy ngikwa ikajing mentoy to lada kadai kajing mentoy rung ihaban examen hato kabun kajing mentoy ni kabun kajing dunong hato kabun kajing mentoy ni jing dunong kajing dunong kala ap lapa kajing yap kala ap hajing khang jong ni ndai shu ha lasai ka ap hajing khang jong ni jonga jong phi to kidai kita kilai tali kinong rem bangayang ban persya kawai halor ke kot kakya kawai halor ke jing penjat ya kamariang kawai halor baki bu ya ka hapo ki residential area ki bangimla ban pediang dak lele kawai pada kadai ba kamdei ka ba ai kam ai jam ne pi yo kam yo jam ne nakiko ngamtip kan nuwat ki ba mentoy kidai tang katukan ni kibayo ya kataka kibayo ya kataka prophet nakani ya ki leader jongi kinong yelam jongi kila ban le ai kila mdei shu kagamla kila ban le ai le kloy halor kani le kloy nang ta ka wei ka jingkarpat ngan bu ya isar DC kat bakasyong kabor jong gisar sir ni request si pi bapin le ya kabadan kam kabasyong hakabor jong pi le ya kabadan kam man yarap yangi lada kam day naka administration point of view at least from humanitarian point of view naka jing snow grill yarap namar kani ka jing yak kala ap yangi hakmat udising bunong warna bende jingi kinong mikmat kimde kibriu kipampule buti kasam terik kila ay yak order
ban khang ya kikok ke bas ngela rano disi ong bila tip ki biru jong pi ki buklan bor lada phimla ban le ya kene ai do way beri ban song seki jong pi menin hadin do disi ula ong ba hilerali pun miyak to ordar na maru shapting ya pi hidon tang lais pa ngut ai ngila khang ya ki biru ngamai wan mang idon ke protokol la pun miyak to ordar udisi wong yang ngalada pipelong graling impos 144 CRPCP ngang impos nga boy nga chejel hendrik kok gede bang khang kam de kam nga ong lada pi ong bangibot protokol nga ong buo no ya ka koksil hapo izantia ong de ka covid sil bo ya ki SOP nam ta jong kok ngingin kwa baki order jak jakor jong udisi kan penbej ini menta bapi ngin khang no ekikok kani order hi kala mi sipna menswa kam don kejung trikam ei pun ban udisi uang ba ngingin nur ban le ekene pilatip baki biru jong biku fan bor ngai tu ipi kitrakok kibakanan ke ilaka jong iki de gibriu ke beladan ying sa shelong bat sejuai kilaban kejit je kelir jongi ngala ong iki lada pilong gibriu kibodon jing snyong da bidong gibodon hakanu kanu ke jingyam ke jingai bidon ai tang kendiat ke jing ija ki kun ki jong pi ki ong yanga nang no piyok bor ba pilej ban persai ke ning ong ki kun bat kelak jong pi ba phai nga lada minuno cing pemde dakar lada yap anong nung yalam punyo da yam dut elaka da yam dut tani pada yam dut atho yong pi pada tai dong da mensin wadap chinrang da mensin wadap the yong pi mi sekmat penram minuno wala percha penram minuno wata penrami baksa chisin manaman darbar karpar ya pi snyoba hamkut do hi berkhati mi sekmat mi darbar ya penram jini kuk pada jo por le pendok pendam cisendam ni kuk wa mapo elaka yong